progressive passes ni ugukura baro muri iyi zone ya mediane, iyi zone abanyamupira bita ngo ni zone de construction, iyi zone yo kubakiramo, iyi zone media ukayishyira muri zone y'imbere ya batatu y'imbere ariyo zone d'attaque cyangwa se zone de finition yo gusorezamo igikorwa. So ngiki kintu gikunze kugora Amavubi yarageje kugikoraho Torsten, ikintu cyo kudatindana umupira tukoresha ibintu bitari ngombwa, ariko ibyo nabyo none si tactique gusa azamo na qualité. Erega buri wese ababishaka, ntugire ngo abahungu ntabwo bashaka kwigeza imbere cyane. Birajyana nuko Nigeria ireponda tactically. So Nigeria rero kunyota n'ubushakiri buzane niteze ko buza kuba buri hejuru. Birasaba gutanga lo maximum ku bakinnyi bacu. Lo maximum ni iki? Iri gutanga ibyawe byose, harimo no kwirinda gukora amakosa ashobora gutuma watsindwa ibitego. Uko biri kose Nigeria iraza kwataka mu buryo bwose, irakoresha amakuruwari ifite ba Ola Aina, reka tubabwire umwe kugira ngo wumve uburyo bapanze ikipe yataka mu by'ukuri. Stanley Bobo Nwabali ari mu izamu, hanyuma Ola Aina, Onyinye Wilfried Ndidi, William Paul Trusekong, Ademola Oragide Rukman, Victor James Osman, Samuel Chukwueze Chimerenka, Bright Osai Samuel, Moses Dadi Simon, Alexander Chuka Iwobi ndetse na Kevin Chinedu Base. Usibye abinyuma ndabavaho, usibye aba bakinnyi bitwa Iwobi ndetse na Ndidi Onyinye baze ko bahagaze hagati, afite abakinnyi bane bose basatira. Afitemo Chukwueze, afitemo Simon Moses, afitemo Ademola Lukman, afitemo na Victor Osman. Iyi kipe ya Nigeria ikintu cya mbere igora naho giteye ubwoba, ni kipe yose uzatinya ukayubaha ikintu, ni ikintu cyitwa amakombinezo yabo uburyo bayakora, ariko bakayakora bari unpredictable. Niba ubyumva uyu munsi wa none Chukwueze arakina 10 akine mu bitugu bya Victor Osman, bashaka kumukinisha bakavuga ati reka twubakira ibintu byacu muri mediane. Donc barozinyure kuri Ndidi na Iwobi bahita bazikoresha imbere ye kuri nimero 10 wabo. Bafite uruhande rwa Ademola Lukman ndetse n'urwa Moses. Moses ni umukinnyi uderanja cyane, ucenga winjira w'amasantre w'amacross, ariko Ademola we akora amakatini cyane. We ni umuntu ucenga ariko agaruka mu rugo rw'amahina ashaka gushota. Niyo mpamvu ubona no muri Atalanta no mu Butaliyani akora ibitego byinshi, no mu Champions League aratsinda. Bakagira rutahizamu ukina umupira muri bwa buryo bwose umwataka akinamo. Victor ni muremure, afite uburebure, agira na detente, akagira na resistance mu kirere. Victor azi gutsindisha amaguru, Victor azi gukora amatapini, donc ni complete striker. Nta n'ikinyoma kirimo kuko umuntu ushobora gukora champion w'Ubutaliyani akaza mu bacupicici cyangwa mu batsinze ibitego byinshi birakwereka nivo ye. N'uyu munsi muri Turkiya nuko bimeze. Witwara ute iyo ukina n'abakinnyi nk'aba? Ikintu cya mbere hano muri zone yacu ya defense na gardien dusoza, kirazira birinde ikintu kijyanye no gukina umupira wo gutindanya inwa, si ngombwa. Ama construction mu gihe bari gukora pressing yabane si ngombwa, bareke gukora ibintu byo gushaka gutinda mu bintu byinshi. Bafate baro gardien ajya zisohora byibura zitangire muri mediane yacu. Construction umutoza wa mbere yarayikoraga, ariko uyu munsi wa none impamvu nemera je yo kudegaje cyangwa gukina imbere twanatsindishije South Africa nuko dufite abakinnyi batari beza cyane mu kijyanye no guhererekanya umupira. Ibi bintu by'amapossession ntabwo dukina je ya possession de nature, bafite amadeshe muri technique turabizi, amaformation yabo benshi ntiyagenze neza mu bwana. So aba bakinnyi rero bibakinisha attaque place, ibi byo guhera inyuma mwubaka no, wowe werekeranije umupira it's okay, urahitamo gukina contre attaque cyangwa ama attaque rapide, nuko ngo uhererekanye ariko yare mu kibuga cyabo ujya imbere, cyangwa ukora ama contre attaque nabwo ukora ikintu gituma izamu ryawe uyu murongo wegera kuri box cyangwa muri penalty. Birinde kurikinaho cyane baro nyinshi, uzajya ufata uzajya tugerageza ushake inshuti mu kirere n'abandi bawinga. Maybe probably ndatekereza ko bishobora kugenda neza, tukaba twakwitwara neza, ubwo twifurize n'Amavubi nyine intsinzi. Ariko mfite icyizere cyuko nubwo Nigeria ikomeye, njye n'uyu munsi ntabwo nakubeshya, mfitemo akantu k'ubwoba Abanyarwanda ntibakagire umunsi mikoni ushobora kuza ku
yes yani Rwanda nziza indirimbo ibayiriza igihugu cyacu ikaba imaze kuririmbwa kuri stade Amahoro i Remera nakira Rugangura Axel tugiye gufatanya kubagezaho uyu mukino 5-5 Axel umeze neza cyane wiriwe neza wiriwe neza cyane Claude na Amahoro bana kabisa ndabona ibintu byose biri ku murongo uravuga iki kuri ubu bwitabire budasanzwe aba bwitabire ngira ngo amafoto abantu bayabonye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga haba izacu za Radio Rwanda haba izacu bwite n'ahandi henshi cyane stade yapfutse irashwanyagurika iruzura no hejuru nta nubwo wabona aho utereka urushinge kabisa ubwitabire buri hejuru cyane kandi Claude ntabwo ari ukwitabira gusa ngo abantu baje kwicara muri stade ahubwo bari no gufana byo mu rwego rwo hejuru amabendera za vuvuzera mu myambaro yiganjemo ubururu umuhondo n'icyatsi ngira ngo rero ambiance iri electrique nk'uko abafaransa babyita ambiance yo mu rwego rwo hejuru Claude kabisa 11 wabanje mu kibuga ku mpande zombi Rugangura twihuta cyane Fiacre Ntwari ari mu izamu yambaye nimero 1 mu mugongo hanyuma kandi twa Jean Claude niyo mugabo na nimero 3 hanyuma ari kumwe na Bizimana Djihad niyo kapiteni wacu hagati mu kibuga yambaye nimero 4 nimero 5 twa Mutsinzi Ange hanyuma ari hagati ari mutima defense Mutsinzi Ange Jimmy ari kumwe na Manzi Thierry yambaye nimero 17 hanyuma kandi akaza umuvandimwe aragati mu kibuga yitwa Hakim Samu na nimero 10 inyuma iruhande rw'iburyo hari Fitina Ombalenga yambaye nimero 13 hagati mu kibuga kandi yitwa Bonner Mugisha na nimero 15 hanyuma hagati mu kibuga kandi ari umuvandimwe witwa Hakim Sahabu yambaye nimero 10 ari kumwe na Bonner Mugisha wambaye nimero 16 yes hanyuma musatirize rero rw'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi hari inshuti no sambe nimero 19 hanyuma uruhande rumwe racaho Kwizera George yambaye nimero 22 hanyuma urundi ruhande narwo rucaho Samuel Gareth Leopold yes kandi equipe ya Nigeria Super Eagles mu izamu yitwa Stanley Bobo no Bali na nimero 23 kuri kabiri araco bita Olifisayo Alaulo Aina Temitayo yambaye nimero 2 mu mugongo nimero 4 yitwa Onyinye Wilfred Ndidi ari kumwe na kapiteni William Polo Ekongo Trust yambaye nimero 5 hanyuma kandi ubwo twageze kuri nimero 7 yitwa Ademola Olajide Lukman nimero 9 ni Victor James Osman nimero 11 yitwa Samuel Chimerenka Chukweze nimero 12 yitwa Bright Osai Samuel nimero 15 yitwa Moses Dadi Simon hanyuma nimero 17 yitwa Alexander Chuka Iwobi mu muzimira Arsenal kera nimero 21 yitwa Kevin Chinedu Basse akaba ari umusore w'ikipe ya Fulham uriya murasta muza kuba mureba rero yambaye nimero 21 umutoza w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi yitwa Adela Mrusha akaba ari umunyargeria hanyuma umutoza w'ikipe y'igihugu ya Nigeria n'umunyamari yitwa Sekou Erichel yes akaba rero ariko nguko gahunda zimeze birumvikana neza cyane hanyuma aba agiye kuyobora uyu mukino rero n'abasifuzi bakomoka mu gihugu cya Maroc n'abasifuzi mpuzamahanga barangajwe imbere na Jayed Jarar hanyuma umusifuzi wa mbere cyambare yitwa Arkad Mustafa Nasir Hamza umusifuzi wa kabiri Kechi Shafu Mustafa akaba umusifuzi wa kane komiseri w'uyu mukino yitwa Mugoyi Ahmed Idi n'umunyatanzania yes Radio Rwanda 5-5 muratwumvira kuri stade nziza cyane kabuhariwe mpuzamahanga stade Amahoro i Remera uradukurikiye aho muri hose tubaha ikaze kuri Radio Rwanda match kaba itangiye neza cyane kabisa na position y'Amavubi twende na kazi attention muri tura hasi hano wabita Victor Osimhen yitura hasi umusifuzi aravuga ati nimuze murebe rutayizamu Victor Osimhen tayizamu ekipe ya Galatasaray mu gihugu cya Turukiye sore kipe ya Napoli naho yamutije gane Burayi dusanzwe tubona ku mateleviziyo kabisa yes Victor Osimhen rero arasohoka bajya kureba ikibazo agize aya musore w'umunigeria mpira shyira inyuma gato cyane kwa Claude niyo mugabo mu ruhande rw'ibumoso Claude niyo mugabo pasi umupira hagati mu kibuga attention Casemiro Mugisha Bonner mpira kwa Mutsinzi Ange Jimmy cheka pasi kwa Mbarenga mu ruhande rw'iburyo aragacuma neza cyane umukorezo Djihad attention Wilfred Ndidi aragatwara mpira kwa Djihad aracafite hagati mu kibuga rogoga Djihad agashyira ruguru gato cyane niyo mugabo Claude ashyira mu ruhande rw'ibumoso attention barakina neza cyane barabona na Nshuti Innocent bien joué size umupira Manzi Thierry passe zabuka neza cyane pasi za Panapal Amavubi arizamukira neza mu mutereka hasi umusifuzi ati ntacyo bayahaguruka
mpira basubiza kwande kwa Stanley Bobo Nwabali zamu ikipe ya Nigeria akina muri ekipe ya Chippa United mu gihugu cy'Afurika y'Epfo. Attention, kino mpira kwa Kevin Bassey, kina neza cyane batuje, yitwa Kevin Bassey Ugelumba, kino mpira kwa kapiteni William Troost-Ekong, sara kina muri ekipe ya Al Ahly muri Arabia Saudite. Mpira muremure gongana mutwe neza cyane Ombolenga, mpira kwa Samuel Golet subiza Ombolenga, mpira muremure cyane na muntu awuhaye sizo mpira inyuma Ola Aina Temitayo Olufisayo Olalua, sara ekipe ya Nottingham Forest myaka 28. Attention Rengora asubiza inyuma gato cyane n'ubundi kwa Kevin Bassey, sara ekipe ya Fulham chaka passe zamuka bikanga cyane abasore ba ekipe ya Nigeria byigana umuntu bamutereka hasi ariya kufra ikipe y'igihugu ya Nigeria. Iminota imaze kuba 5, iminota imaze kuba 3 ishirine, imaze kuba 3 ishirine. Kipe y'igihugu Nigeria Super Eagles ubusa Amavubi y'u Rwanda ubusa. Kufra Nigeria iri imbere gato cyane kurana rw'uburyo bika kurana rw'ubumoso rw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Akaba rero ariko bimeze umukino wo mu itsinda rya gatatu. Reka turebe Kufra barayizamura aba Nigeria, ugiye kutera Kevin Bassey ariko umupira arawurenza no kurengurwa n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Attention inyuma gato cyane kurana rw'uburyo hafi yakona no wagiye kurengurira ufite no Ombolenga, mpira kwa Casemiro Mugisha Bonner aro batwara mpira uragenda urarenga no kurengurwa n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Atase bararengura neza cyane sizo mpira kwa Ombolenga, mpira arawurenza n'igihunga cyinshi, amapira arawurenza n'igihunga cyinshi, mpira no kurengurwa na Ola Aina. Attention Ola Aina, sizo mpira kwa Kevin Bassey, sizo mpira kwa kapiteni William Troost-Ekong, nimero 5 ikipe Nigeria bakina neza cyane nta kibazo n'iki na kimwe bafite. Aramusubiza kapiteni William Troost-Ekong, yavukiye mu gihugu cy'Ubudage, barabibona umubyeyi mwe n'Umudage undi n'umunya Nigeria n'umumetisi. Mpira gatuma kibuga kwa kapiteni Wilfried Ndidi, kapiteni wa ekipe ya Leicester mu Bwongereza, tubeka passe. Attention barawiba usera Amavubi gundagura naria arafata Jihad asize mpira nyuma gato cyane Ombolenga murandi rw'uburyo, mpira kwa Samuel Golet asize Ombolenga murandi rw'uburyo, Ombolenga mpira baromwiba Ola Aina arizamukira umupira kwa Victor Osimhen imbere y'izo Mumoroto, imbere y'izo Nigeria kina nabi cyane Ademola Lukman, ikosa rikomeye cyane Ademola Lukman akandagira bita Kwizera Georgia stade kubera ko aribo kimara kuyishyiramo amazi irimo iranyerera mu kanya. Niyo ari gushira bita Victor Osimhen ariko na Casemiro agiye kudefanda biranga aranyerera, ariko uwo bita Georgia akuye umupira baramukandagira. Kufra betera vana vuba kabisa, match rwose ubona nyine igomba gutangira na ritime yo hasi, amakipe yose yigana gake birinda gufungura ama espace kabisa nuko imeze. Attention mpira kwa Iwobi Alexander Chuka Iwobi, mpira kwa William Troost-Ekong muri defense equipe ya Nigeria. Attention arawuhande muri defense ya Nigeria wauha asubiza kwa mugenzi we anaitwa Kevin Bassey Chinedu, mpira kwa Iwobi Alexander, kino mpira kwa captain Troost-Ekong, ashira mpira kwa n'uburyo kwa Bright Osai Samuel rwanda rw'uburyo rwa Nigeria. Mpira gatatu mu kibuga barakina neza cyane, mpira Chikweze mpira muremure cyane Victor Osimhen ariko amapira mwana muremure. Yego na wakinnyi mbonye mu kanya bazamuka hano baje kwicara batari kuri 10 kuri liste ya 23 kabisa. Attention barizamuka sara Amavubi hano barazamuka mu kiranye mirongo nshika kabiri, umupira arafunga akandagira inzoka, yabasha kufunga neza cyane inshuti y'umupira garuka kwa Stanley Bobo Nwabali. Haraho bamwita Nwabali, haraho bamwita Nwabili, bone ibyo ngibyo. Tera umupira muremure muri defense y'Amavubi ariko mutsinzi wanje Jimmy umwana wariya mubyimana, umupira werekera Ntwari Fiacre arafata neza, comeka passe kwa Casemiro aragacuma neza cyane kurana rw'uburyo kwa Ombolenga, subiza mutsinzi Onje Jimmy
Mutsinzi Ange Jimmy agapira karekare cyane attention akarekera Claude ariko umupira ntabwo urarenga aracyafite Claude attention Georgia Claude pass cyeneza cyane Jihadi umupira kwa Manzi Thierry muri defense y'Amavubi Manzi Thierry asize umupira kwa Ntwari Fiacre ayo n'Amavubi attention Ntwari Fiacre aho Mutsinzi Ange Jimmy muri defense y'Amavubi Amavubi tutuna ari kwikinisha birasaba kwitonda kuko bawugupapuye ni igitego hano Mutsinzi Ange Jimmy mpira muremure cyane kwa Claude niyo mugabo arafunga neza cyane Claude arawuterera kure cyane ariko Ola Aina mpira arawurekura renga no kurengurwa n'ikipe y'igihugu ya Nigeria kurande rwa Olufisanyo Olwakuwa Aina Temitayo iminota imaze kuba 8 shiri 10 u Rwanda ubusa Nigeria ubusa Claude kabisa hari kimwe mu bintu ubona byahindutse mu ikipe y'u Rwanda Amavubi ikintu bita confidence kwigira icyizere urabona ko Axel nta gihunga amakinnyi gufata agapira nka Jihad agafunga umupira neza cyane akabanza agacenga akanyumenya ahana ushyira akazemira gusaba umupira ahagaze hagati y'abakinnyi babiri ba Nigeria akawukina urabona ko mu by'ukuri hari akantu kitwa confidence kwizera no kudatinya none imbere babaga baryamye hano mu izamu bavuga bati ngwino uradusanga hano ntaho nushaka kuzamuka ariko urabona ko hari akantu ko kudatinya no kudasusumira ngo basubire inyuma aya mpira barawurengura vuba size umupira kwa William Troost Kongo ashyira umupira kwa Kevin Basse Chinedu umupira kwa Alexander Iwobi pass cyeneza cyane Moses Simon Dadi Kevin Basse umupira kwa line mu ruhande rw'ubumoso rwa Nigeria cheka pass Moses Simon takre mu rwego rwo hejuru atansa ko ikosa umusizi agaruka ko ikosa nibyo ikosa rikozwe na Mugisha Bonner ikosa akoreye umuvandimwe Moses Simon sore ukina muri ekipe ya Nantes mu gihugu cy'Ubufaransa akaba ariwe bakoreye ikosa anaitwa Moses Dadi Simon kufra ikipe y'igihugu ya Nigeria agiye kwiterera Ademola Olajide Lukman Trust Kongo yazamutse kubera ko azi gukinisha umutwe yaza muri zikufra ni muri metero 30 uvuye ku izamu iruhande rw'iburyo abakinnyi benshi baza kugerageza gutsindisha umutwe kabisa kufra ikipe y'igihugu Nigeria imbere gato cyane mu ruhande rw'imoso ka mu ruhande rw'uburyo rw'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi agiye kwitera Ademola Olajide Lukman musore w'ikipe ya Atalanta mukinnyi w'umwaka w'umunyafrika witwaye neza ni mubi cyane attention Lukman Ademola nimero 7 mu mugongo kinnyi wa mbere muri Afrika dore nguyu ari hano mu mahoro Kigali mu Rwanda Nyarugenge attention kufra ikipe y'igihugu Nigeria ni ugiye kwitera attention Ademola Olajide Lukman abarizwa Bergamo muri ekipa Atalanta attention Ademolo arayizomuro Victor Osimhen Nigeria Victor Osimhen rutayizamu bicyane hano abakinnyi baripanga ku rukuta buri wese afata umwe undi afata undi ariko kubera ibitambwe bye birebire uwo bita Ademola Lukman amenye uburyo uzamura neza cyane arakwepa yicira inyuma y'urukuta rw'Amavubi aragenda arambika ikirenge musore w'imyaka 26 y'amavuko wavukiye Lagos muri Nigeria tereka mbaho ya mbere Nigeria kabisa ku munota wa 10 Nigeria kimwe Amavubi busa kabisa Victor Nobilis Kutakin Victor James Osimhen tera kufra nziza cyane iturutse mu ruhande rw'ibumoso umupira utera ku ipoto ya kabiri cyane hano Chukwueze Samuel Chimerenka pira muremure cyane kwa Victor Osimhen arizamukira mu ruhande rw'uburyo ari wenyine nta muntu umwegereye arayizamura yari yitsinze Mutsinzi Ange kona Mutsinzi Ange Jimmy umupira wa Victor Osimhen wari ukomeye cyane hano imbere izamu agira pressure uteresha imoso yari yitsinze umupira ariko uca hejuru izamu gata ushyira muri kona
umutoza yahise avuga ati hagurutse abakinnyi bakina basatira izamu aho bitaye Imana Yves n'abarafinda aravuga ati nibaze sha ati nimuze turebe reka turebe kona ikipe ya Nigeria kuri munota 14 w'umukino. Attention agiye kwitera Ademola Olajide Lukman, uyu musore avuka bita Wandsworth mu Bwongereza, pete imyaka 27 Ademola Lukman Olajide Alada Alayola Lukman. Attention azamura ukuboko, kona bagiye guterera imbere gatoya cyane mu ruhande rw'iburyo, sifuza aravuga ati buretse gutera gatoya cyane. Ademola Lukman Nigeria batonze umurongo ari bane barafatana, Amavubi bashaka guhagararamo hagati bakabima umwanya. Za tekinike nk'izase zimwe zabamagara yeshize zo kujya kwatakira bahita banyanyagira bagahora icyo bita explosivity cyane, baraturika abasore n'abarebare. Kona barayizamura, Kongo n'umutwe kapiteni Kongo pira awutera hejuru y'izamu. Hanyuma abanyarwanda kazindi kumwe na Kigali Tent Tech bakuzana amahema meza cyane atwikira imodoka muri parking ikayirinda kwangizwa n'izuba cyangwa imvura. Bakora kandi tente nziza cyane zikoreshwa mu birori nk'ubukwe, inama n'ibindi bitandukanye. Tente z'ama events, bakora amarido yo muri tente akumira amawezi ku nyubako. Bafite imitaka myiza wakoresha muri jardin no kuri piscine. Bafasha kandi n'abantu bashaka tente zo gukora camping, kumwe ari abakerarugendo bajya gucumbika hano muri Zanatil. Ibyo byose rero bari gukora hariya muri Kigali Tent Tech. Bakora Kimisagara hafi ya Kiliziya Saint Pierre, akaba ari abahanga cyane mu gukora ikintu bita tente. Hamagara 0788 91 43 08 cyangwa ubasanga Kimisagara hafi ya Kiliziya Saint Pierre. Wanabasura ku mbuga nkoranyambaga zose bitwa Kigali Tent Tech. Amatente meza cyane akse, hano bashaka gukora ibirori, abakerarugendo, camping, abazicaza abantu bicwe n'izuba, gutwikira mu modoka yanyu kugira ngo irangire itazasaza. Ni mu bagane babakirane yombi, babahe serivisi y'agatangaza kabisa. Karakomeza rero ko fa kipe Nigeria hamwe bayiterene urebye naho yakufra yavuyemo igitego mu kanya Lukman yateye, niho agiye kongera kwiterera. Reka turebe rero, reka turebe uko bigenda, reka turebe uko bigenda ku kipe ya Nigeria. Arayizamura nanone, Kongo n'umutwe w'umupira uca hafi ipoto ujya hanze gato. Gukora markaje y'abanya-Nigeria ku mipira y'imiterekano biraza kugorana mu by'ukuri. N'ubu Trust Ekong, kapitene William Trust Ekong yarabatanze umupira ushyiraho n'umutwe uca iruhande gato cyane rw'izamu. Amavubi yitonde cyane kabisa cyane. Hanyuma ni muri mwezi Ramadan, cooling break, abantu bajya no gushaka uburyo basoma ku mazi. Mu gihe bajya gusoma ku mazi nabazaniye ikinyobwa monami. Iki kinyobwa umuntu kinyweye ashira inyota, umuntu kinyweye aganira neza, akanyamuneza karamutaha. Umuntu unyweye iki kinyobwa ibitekerezo biba byisukiranya neza cyane. Ni ikinyobwa cyitwa Nobilis Gutagin. Ni akantu kacu k'ubwenge ka gakondo. Umuntu aragasoma akaganira, atanga ibitekerezo, kagubwa neza, agashira icyaka. Ni inzoga iryoshye ihiye idatera hangova, nta n'umufuka. Urakanywa ukagubwa neza cyane. Ntihazagira umuntu ukubeshya ngo hariyo uzabona imeze nkayo. Iyi bayita Nobilis Gutagin. Wanayibonye irimo iramamaza hano muri stade kuri izi screen. Nobilis Gutagin. Kirazira kunywa inzoga uri munsi y'imyaka 18, ariko Nobilis Gutagin uzampamagara, nimero yanjye ni 0788 unshimire kabisa. Mpira muremure cyane, reka turebe hafi ya kona. Muzamara soka ukuraho neza cyane Stanley Bobo Nwabali. Mpira muremure cyane, muzamu w'ikipe Nigeria arawujugunya, arawurenza no kurengurwa n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Amavubi iminota amaze kuba 18.
iminota imaze kuba 18 kimwe cya Nigeria ku busa bw'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kabisa. Umukino w'umunsi wa gatanu mu itsinda rya gatatu muri mikino y'igikombe cy'isi qualification bariho barishakisha kubura hasi kubura hejuru. Igikombe cy'isi kabisa zone ya CAF akaba uko bimeze rero. Pira renga hano gutereka imbere zamu ririnzwe na Stanley Bobonwabeli zamu ikipe ya Nigeria sangwa ukina muri Africa F muri ikipe ya Chipa United. Karo kabimeze Nigeria mano abafana benshi. Nigeria mano abafana benshi. Aya akaba aruko ibintu byifashe rero. Stade yakubise yuzuye umupira no guterwa na Bale yatera umupira muremure cyane. Muzamu wa Nigeria agongana umutwe neza cyane ku Romanzi tsero umupira kwa Samuel Galete cenga abantu ari Galete. Attention barazamuka neza cyane Ombolenga kurana rw'uburyo Jihad Bizimana. Jihad arabacenga yihuta pasa gatuma kibuga reka turebe Chemeka passe. Attention gundagurana hariya kurokuraho ceka umupira muremure cyane pira ragoka Anje Mutsinzi pira kwa Jihad passe aho subiza inyuma gato cyane kwa Mutsinzi Anje Jimmy agashyira ku ruhande rw'uburyo Ombolenga baramukurura wabita Alexander Iwobi amutereka hasi ni kufra ikipe y'igihugu y'u Rwanda Alex Iwobi Amavubi Alex Iwobi. Attention sizo mpira kwa Ntwari Fiacre atera umupira muremure bari bamutwaye urarengana kurengurwa n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Abanyamaroke bayoboye uyu mukino batini murengure Fafa Jihad mu ruhande rw'uburyo rurengura kwa Samuel Galete arawuhande mpira arawutakaza arotwara Wilfried Ndidi kapiteni Ekong William Trusty Paul ashyira umupira kwa Bright Osei Samuel kina neza cyane batuje mpira kwa Wilfried Ndidi kapiteni wa ekipe ya Leicester mpira kwa Chukwueze Samuel Sore Sema baba ekipe ya Mirase mu gihugu cy'Ubutaliyane mpira urenga no kurengurwa na Nigeria mu ruhande rw'uburyo Samuel Chimerenkeze Chukwueze awurekeye Bright Osei Samuel aravuga ati rengura ku ruhande rw'uburyo rwa ekipe y'igihugu ya Nigeria. Attention uriya Bright Osei Samuel akina muri ekipe ya Fenerbahce mu gihugu cya Turkiye mpira kwa Kevin Bassey ntabwo asanzwe akina umutima wa defense akina kuri gatatu ariko asimbuye uwitwa Sami Ajayi musore wa ekipe West Brom atasimberezo maranyerera rukumo ni Hamana tumukizwa n'ubunyerere naho ubundi yaragiye kuhindura umupira mubi cyane umupira arenga no kurengurwa na Nigeria awe cyane kabisa muramuzi n'umusore w'ikipe ya Atalanta ejo bundi kwera gushwana umutoza wa Atalanta byabaye ngombwa kubaho brassard kugira ngo biyunge ukinnyi remereye cyane wabita Gasperini pira ajya kurengura Olaina musore w'ekipe ya Nottingham mu ruhande rw'umusara urenguro amapira kora neza cyane umupira ugaruka kwa Osei Samuel Bright arazamuka imbere y'izamu arabacengo abarusha imbaraga munya Nigeria afite imbaraga nyinshi. Attention Samuel Chukwueze kurana rw'uburyo cengo bonupo Sariko ahita afata neza cyane amafaranga yitwa Ntwari Fiacre minota 21 Nigeria kimwe u Rwanda ubusa kabisa match yongeye gasubira hasi gakeya abantu bagomba gukirana ubwenge no kudahubuka kubera ko kipe ya Nigeria irakomeye mu by'ukuri ikipe ikomeye cyane izina ku izina abakinnyi aho bakina ariko umusifuzi abakinnyi b'Amavubi baravuga bati ntabwo bishoboka kosa sifuye ryari ryo bamukubise yaproteje umupira Chukwueze turuka inyuma Claude akubita ibitsi aramukubita nyina akubita amaguru okay arumva rero icyo nakubwiraga Claude ngo Kevin Bassey yego ubundi hano muri Axe akina Sami Ajayi na kapiteni Ekong Sami Ajayi wa West Brom mu cyiciro cya kabiri mu Bwongereza ariko kuri inshuro ararwaye ntawe uhari niyo mpamvu rero bafashe Kevin Bassey bamukinisha na kapiteni Ekong Aina aza kuri gatatu n'ubundi mu mwanya wa Kevin Bassey sezo mpira nyuma gato cyane kwa Ntwari Fiacre fungisha imoso tera umupira Ntwari Fiacre arakoze amakosa ariko Victor Osimhen control nabi ari ibintu toza kubaza rigana ngewe ntemera ariko wenda by'abatoza
ibyo kumwira ngo umuzamu ngo w'umubora iyo terime ngiye y'umuntu ayimbwiye manumva na umuzamu w'umubora umuzamu w'umubora gukinisha amaguru umuzamu ngo uzi gukinisha amaguru umuzamu afata imipira agakora amasave umuzamu w'umubora muri football ni moderne rwose ubwo ndashaje ngiye mu mutwe pe niyo mpamvu abakinnyi baratsindisha cyane nahoze mbona bita Patrice Evra avuga ngo nta mupira ukibaho umupira warapfuye ngo usigaye ngo ari ibintu by'imibare ngo umwana muri akademi ngo bajya kumwigisha ngo bamubwira ngo nufata baro ngo utange pasi ngo atatanga pasi umutoza agahita amusohora ngo ni umubora arabirya bya buri munsi iyo mipira yahaye adversaire pangurura imipira nicyo twagutumye pangurura aya reka turebe Mutsinzande Jimmy umupira kwa kapiteni Jean Bizimana attention Casemiro baromutwara Victor Osimhen arawiba imbere za Nigeria nago kigaruka Simon Fiacre Ntwari mu amashi menshi cyane aratabaye dore ikintu bita guhana rimwe kabiri gatatu umunyanigeriya arakwinjirana akakubaga arahindukira bita Samuel Chukwueze shyira umupira mu kaguru k'iburyo arekura ishoti rikomeye cyane Ntwari Fiacre aritumbagiza aritupa ashyira ikiganza cy'iburyo umupira wa boxa awushyira muri kona ikipe Nigeria irasa igitego cyari cyabazwa byarangiye dukizwa nuko ukuboko kw'Imana k'umuzamu Ntwari Fiacre ari tupa ikoza muri ry'agacariya mpira tereka muri kona ngo bita Moses Dadi Simon rutayizamu wa Nantes mu Bufaransa yari amusoje Imana y'u Rwanda ikinga ukuboko attention kona Nigeria bagiye kwitera ariko umusifuzi w'umunyamaroke aravuga ati memuretse gatoya cyane minota 25 Nigeria irashaka icya kabiri cy'umutekano ikagukubita umupira bavuga bati no wahala no problem gake Nigeria hano yajaje atanse reka turebe abanya Nigeria zamura kono gonga n'umutwe pira Victor Osimhen agonga n'umutwe umupira utera hejuru yizamara hakurya karaga kundi k'aba Nigeria wakabonye klo nakabonye no mukanya bafite ingoma mukanya ari umutipe ngenda zengurutse mu mujyi muri bano batipe bacuruza imyenda amajezi yego baravuga bati yego jezi z'u Rwanda ziri kugurwa urumva atariko jezi za Nigeria zashize ati kandi turi guceyo dushaka atariko ikintu gisakeje 98% ziri kugurwa n'abanyarwandakazi atariko turi guceyo dushaka jezi yo 25 cyangwa 20 turi kumubwira senkani nako kanya anyway reka mabwire kabisa ko hano hepfo urumva kse tuzamuka muri asanseri twazamutse turi igikundi cy'abantu nka 30 hari umwana w'umunya-Nigeria kazi uje w'umukobwa w'umunyamakuru aratubaza ati munyereke ku kibuga show me the words pitch side urumva show me a word pitch side urumva avuga pitch side abantu bavuga ati ni beach side bakaza bamureba bakavuga ati se kuri stade ko nta beach cyumwimerere kitameze nka kimwe kira gose cyumwimerere original umunyamerika show me a word pitch side urumva abantu bararebana ari baratubwira kuri bisi none bavuga ati ese avuze kuri B side hano hari A na B kuri stade turarebana arangije arashushanya mu kibuga aravuga ati to the pitch atera agapira hasi abatara bati to that way ije rero nasemona abantu bakwiriye kujya kuri action bakajya gukara ikindi mibro ni gahunda ni kwemeza no kwigurura mujye muri action college mwiga indimi mukarishye bitabaye ibyo muzasigara umuntu akakurangisha ahantu uzi iwanyu ukahananirwa kubera ko ururimi rw'icyongereza utarimo rwumva neza cyane prononciation uko avuga amagambo ukaba utabyumva neza cyane nyaruka ujye kwiyandikira muri action college wige neza cyane gusoma indimi no kuzivuga neza cyane nk'umuntu wazigiye mu mahanga action college nikibereyeho ifite abarimu b'inzobere b'abahanga banyuze hirya no hino ku isi attention basore b'Amavubi barazamuka bihuta imbere y'izo ishoti ariko umupira umubana muremure wowe
wowe Amavubi biranga we mugiye wabitaka imusabo na rutanze umupira kwate attention Moses Simon imbere y'izo Mukona Nigeria kona Manzi Thierry aratabara. Iyi match iri ku yindi kariba bro, iri ku yindi karibre, iri ku rundi rwego. Hey mes chers amis, kona ikipe ya Nigeria, kona ikipe ya Nigeria, kona ikipe ya Nigeria, kona ikipe ya Nigeria. Attention, agiye kwitera Ademola Olajide Lukman, mwana avukiye mu gihugu cy'Ubwongereza. Attention, imbere gato cyane abana rw'imoso agiye kwizamurira, arayizamuro bipfunsi umupira gwa kwa Moses Dadi Simon agashyira ruguru gato cyane Iwobi Alexander cyo mpira muremure cyane. Attention, Lukman aragafunga neza cyane abana rw'imoso, Lukman Ademola Olajide mpira arafata neza cyane. Ntwari kabisa dore nabwira ngo mujye kwiyandikisha muri Action College babakirana yombi mwiga indimi zose mwifuza Icyongereza, Igifaransa, Igiswahili, Ikidage, Icyesipanyoli, Igishinwa, bigufashe gukominika, bigufashe gukora business ndetse bizagufasha no gutembera amahanga. Ntuzigere usigara utari mu iterambere hamwe n'abandi kubera kutamenya indimi, kandi Action College iyari ku bwawe. Iyandikishe rero nonaha, fata telefone mubwire nimero uhamagara ni 07 0787 24 6 6 0788 8 60 0788 60 37 95 0782 60 95. Iyo ni Action College kabisa. Iminota 30 kiracya kimwe cya Nigeria ku busa bw'Amavubi. Umupira kwa Bonera hagati mu kibuga cyeneza cyane. Attention, nani mzee wa kazi George Akwizera chemeka pase Galete za parapara Amavubi arazamuka neza. Attention, imbere y'izomu chute umupira bamukuraho urako kande Samuel Galete aragacuma umupira kwa Jihad, umupira mubi cyane Jihad arawufata neza cyane. Kapiteni Jihad Bizimana Jidro asize umupira muri defense y'Amavubi. Mutsinzi anje umupira kwa Bonera, Mugisha Bonera Casemiro, pase kwa Jihad mu murongo w'injiga kabiri. Jihad itanga nabi ariko arawutwara. Attention, Galete Amavubi ari gukina neza cyane, ariko gahanahana. Ombolenga arazamuka arabasiga baramukurura. Ombolenga attention, acenga ugarura inyuma. Ombolenga arawutakaza umupira kwa Moses Dadi Simon. Nigeria barawutwara. Jihad arampapura bianje wa Jihad, umupira kwa Mugisha Bonera Casemiro n'Amavubi y'u Rwanda. Pase gatuma kibuga reka tureba, arazamuka neza cyane. Attention, Hakim Sam pase neza cyane. Chuti Innocent pira bamukuraho. Umupira kwa Victor Osimhen. Nigeria barawutwara. Attention, umupira Lukman Ademola arabica ibobobobo nichukweze Samuel imbere zamu. Umupira kwa Iwobi Nigeria, Iwobi pase za parapale Nigeria, umupira bawukuraho akiza mu Manzi Thierry Gasaza. Manzi Thierry ayo n'Amavubi. Manzi Thierry umupira kwa Galete controle pase nza cyane bienjwe reka turebe pira basubiza Galete ayo n'Amavubi. Pase hagati mu kibuga. Attention, Hakim Sam umupira kwa Mutsinzi Anje Jimmy, umupira muremure cyane kwa Niyomugabo Claude. Niyomugabo ariko ku kibaga ari imipira inyuma asubiza inyuma cyane. Sema umupira imbere gato cyane, reka tura kurana rw'ubumoso. Umupira kwa George Akwizera. Amavubi arakirira inyuma, arimo arakirira inyuma cyane, barimo bagenda gahoro, ntabwo bajya imbere bana. Umupira kwa Bonera hagati barahuzuye, wagira ngo bajya muri kiguri cy'intozi. Attention, reka turebe cheka pase kina neza cyane. Galete umupira utanga nabi. Umupira kwa William Troost kwa kapiteni wa Nigeria. Umupira kwa Brighton Saïd Samuel musore w'ikipe ya Fenerbahce asubiza umupira neza cyane kwa Kevin Bassey musore w'ikipe ya Fulham. Muri Fred Ndidi kapiteni w'ikipe ya Leicester mu Bwongereza. Pase Iwobi Fulham, pase subiza Kevin Bassey, barakina na bose bari kumwe nta kibazo. Attention, kina neza cyane Alexander Iwobi, kina neza cyane musore w'ikipe ya Nigeria. Umupira kwa Ola Aina musore w'ikipe ya Nottingham. Murano rw'imoso Lukman Ademola Olajide, pase Kevin Bassey. Attention, iminota imaze kwingahe? Iminota 2 Nigeria kimwe, Rwanda ubusa. Claude kabisa reka mabwire ko turi kumwe na Ikubire Lotto, umutingito w'ibihembo kabisa. Turi kumwe 5/5 kanda kanyenyeri 5/6 urwego ukanda kanyenyeri ukine. Iyi ni weekend mon cher. Saa 3 mu kanya umunyamahirwe watsindiye motorifani araza gutangazwa kuri televiziyo Rwanda.
saa 3 z'ijoro. Umunyamahirwe aratangazwa kuri televiziyo y'u Rwanda, aratangazwa ko yatsindiye moto ya rifani kandi nta kindi yakoze nuko yibutse gukanda akanyenyeri 562 urwego. Umutingito w'ibihembo si icyo gusa kandi ubu ni umwanya mwiza cyane wo kubikamo tokeni yawe yo kuzatsindira muri weekend, tokeni yawe yo kuzatsindira muri nako kuwa mbere. Iyi ni weekend yo gukina ukina moto Tevis Victor izatsindirwa kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Bikamo tokeni yawe nonaha ukanda akanyenyeri 562 urwego. Moto ya rifani ndetse na Kia Sorento byose birahari, izatsindirwa tariki 31. Kudakina no kunyagwa zigahera. Dukurikira ariko ubikamo tokeni yawe ukanda akanyenyeri 562 urwego. Bavura Captain Bizimana Jihad, mbibutsa ko iyo bita smart curuza ikoranabuhanga rihujwe na IBM ryamaze kwagera. Umucuruzi menye ibi bikurikira: abakozi bose babasha gukora amafagitire nubwo baba bari ku mashini atandukanye, bose nawe akabasha kubona raporo z'ibyakozwe aho yaba ari hose. Iyo winjiye muri icyo bita smart curuza, ikoranabuhanga rihujwe na IBM, ubona ibyarangwe byacurujwe n'ibyasigaye muri stock mu gihe runaka wifuza. Ubona inyungu wungutse mu gihe runaka nuko ibicuruzwa byawe byagiye birushanwa mu kunguka. Ubasha kugenzura ku buryo bworoshye niba nta bintu byacuruzwa ku giciro gito binyuranyije nuko wowe wabyifuzaga. Ubona liste y'ibikenewe kurangurwa byose, bakwereka ibicuruzwa byenda kurangiriza garanti, bakabikwereka mbere hasigaye igihe runaka wifuza kubimenyera kugira ngo ubikure muri stock. Bakwereka agaciro ka stock yawe yose n'ibindi byinshi cyane. Hanyuma rero iri koranabuhanga rya smart curuza rizanwa mu Rwanda na Strong Mind Limited. Hanyuma wanababona kuri 0788 23 75 35 0782 23 75 35. Attention. Aya minota 35 kimwe cya Nigeria ku busa bw'Amavubi y'u Rwanda. Cenga abantu hariya arasenga yihuta. Casemiro umupira kwa Georgia, size umupira kwa Bone ni Manzi Thierry, umupira ku ruhande rw'uburyo kwa Fitina Mbolenga, asubiza Mutsinzi Anje Jimmy. Muri defense y'Amavubi barakinira inyuma cyane bikabije. Mutsinzi Anje Jimmy buru wawuha arawuhande awuha Bone Mugisha, pasa kwa Georgia, kina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri equipe ya Rhode Island. Pera muremure cyane Samuel Gelete, umubana muremure Ola Aina arahagoboka arawuproteje neza cyane umusore. Kina kuri gatatu Nigeria, umusore equipe ya Nottingham Forest. Akara kwemeze umutoza Abdel Amrouche, umunyarigeria toza Amavubi y'u Rwanda arahagaze. Eric Shell agiye gusimbuza, agiye gushyiramo Mugisha Gilbert. Navuga ati ndabona abatame byo masaba namuhire Kevin baziye rimwe haki ya Mungu. Toza Abdel Amrouche kabisa nagutinzamo na kocha Eric Sekwa Shell, uyu mutoza w'umunyamari ariko ufite n'ubwenegihugu bw'Abafaransa ndetse n'ubwa Cote d'Ivoire nawe yahagaze. Ari umutoza bimwe amafaranga menshi muri Afurika, 55,000 by'amadolari ku kwezi. Izo ni miliyoni hafi 70 z'amanyarwanda cyane. Attention ko frakipe y'u Rwanda nyuma gato cyane urenze murongo njigwa 2 metero nk'eshanu zonyine. Mutsinzi Anje Jimmy, attention Mutsinzi Anje Jimmy arawuhande Mutsinzi Anje Jimmy, attention arawuzamura Samuel Gelete agiye kufunga Mbolenga biranga umupira arenga no kurengurwa n'ikipe y'u Nigeria kuri minota 37. Nigeria iracyayoboye n'igitego cyayo kimwe ku busa bw'u Rwanda. Agiye gusimbuza nde hagati ya Gelete na Sahabu uramomwe tu na Georgia cyangwa kwizera Georgia. Attention rengura Ola Aina murandi rw'ibumoso, umupira aragoboka Bonera ukorore kiperenza cyane Jihad, bien joué, umupira kwa Nyamugabo Claude, umupira kwa Georgia kwizera, umupira kwa Jihad captain, umupira kwa Claude Nyamugabo. Attention arasubiza inyuma Nyagasani w'i Nazareti suwe. Attention barazamuka reka turebe Bonera chamaka pasa neza cyane kwa Mutsinzi Anje Jimmy, Mutsinzi Anje Jimmy atana umupira muremure ashakisha Claude baba we Preto Sesa mwara gwangara mutwe umupira aronenza no kurengurwa n'Amavubi y'u Rwanda kurana rw'ibumoso. Attention akoyemo Samuel Gelete. Samuel Gelete avamo
hajyamo Mugisha Gilbert, hajyamo Mugisha Gilbert, barafinda Semababa ekipe ya Peri, asimbura Samuel Golet wa ekipe ya L'Alvière. Attention afunga umupira neza cyane Djihad Djidro kapiteni w'Amavubi, shira umupira kwa Casemiro Bonner mu ruhande rw'ibumoso, shira umupira kwa Claude asubiza inyuma gatoya cyane. Attention reka turebe barafunga neza, passe umuntu witwa Dera Murusha aracyafite akazi kenshi cyane. Attention Djihad arashaka gusoto, passe, attention aragacomo, baracyahana neza, isho umupira arawufata Mugisha Gilbert urugerageje ishoti akinjiramo, umupira wa mbere ku muzamu Stanley Bobo Nobel itafata neza Afazari yabe na Gilbert kabisa iminota 39 Claude Nigeria kimwe u Rwanda gusa hatari kabisa. Ngira ngo mbabwire ko ndi kumwe na Gashemere Business Company Limited nyuma yo kutuzanira inzoga ziryoshye cyane za Bazoka whisky ndetse na energy whisky. Ubu none batuzaniye iryoshye igezweho cyane y'abasirimo ya Kitalam bayita Classic Boss kabisa, bayita Classic Boss, inzoga iryoha cyane kabisa izanwa na Gashemere Business Company Limited, yitwa Classic Boss. Inzoga y'abasirimu ya original ikaba iryoha cyane kabisa. Umuntu wese wubahana kugera uzamuhe Classic Boss azagushimira kubwira ko wamuhaye icyubahiro kimukwiriye. Classic Boss kabisa izanwa na Gashemere Business Company Limited, bakaba bakorera hariya mu isoko rya Nyarugenge muri Beri 14. Abantu mwana bahamagara kuri 07 88 68 44 97. Iyo bita Classic Boss kakugeraho rero ukayicuruza ukunguka ukayinywa ukaryoherwa ukagubwa neza cyane. Iyo bita Classic Boss. Aya akaroko yemeze. Attention umupira kwa Mugisha Bonner, iminota imaze kwa 40, kimwe cya Nigeria cyatsinzwe na Victor Osimhen sore ekipe ya Galatasaray ntizanywa na Napoli. Mpira muremure cyane Amavubi ariko umupira garuka ku muzamu Bobo Nwabali avugaga iby'imishahara. Victor Osimhen ku cyumweru 159 by'amayero shyira mu Nyarwanda kro ibihumbi bingahe? 159 by'amayero. 159 by'amayero abayafashe ninde yahemu? Victor Osimhen uyu watsinze igitego nyine 159 by'amayero ku cyumweru mu minsi 5 aba yageze kuri konti ni miliyoni 190 n'ibihumbi 800 by'amanyarwanda. miliyoni 190 n'ibihumbi 800 ku cyumweru niyo yahemu cyane. Attention oya ariko nkubye make siko nkubye cyabiri, oya nkubye icyane na 50. barizamukira abasore b'Amavubi. Mugisha Gilbert comeka passe ndende kurande rw'ibumoso hafi ya kona, aragashyira kwa Georgia aracenga asubira inyuma. Attention umupira bawukuraho Alex Obi. Ibintu byo gukina basubiza inyuma sinzi ahantu byavuye, wenda nibyo batojwe. Attention reka turebe Djihad. Attention Djihad captain asize umuzamu Ntwari Fiacre umuzamu w'Amavubi tera umupira muremure arawuhande ntawe awihera umuzamu mugenzi we Stanley Bobo Nwabali mzamu ekipa Nigeria aragafunga aratuza ariho arikinira gake gake nk'umwana muto. Iminota 41 shyira 42 Nigeria kimwe u Rwanda ubusa. Claude kabisa ekipe ya Nigeria yes ayo mashyi yose mwumva rero abanyarwanda barimo barakoma nayo kubashimira nayo gushimira umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba yamaze kugera hano muri stade Amahoro i Remera. Attention igitego arakinjiranye perezida wacu. Reka tuba attention comeka pass ariko biranga yaragerageje uburyo kwizera George umupira arenga no kurengurwa ku ruhande rw'iburyo. Attention amonye ko atari umwuzukuru amonye kahita avuga ati reka nyende ankikire ava mu biganza bya papa ni wari umufite mu kanya cyane arazamuka barizamukira reka turebe Mugisha Gilbert. Attention aracenga asubiza ku ruhande rw'ibumoso Claude niyo mugabo namuna uhaye kona y'Amavubi, kona ya mbere y'Amavubi wo bita Gilbert barafinda
akaba atangiye kubyutsa Amavubi ayibutse ko nayo yatsindana umupira. Uyu mujene nta gatsinda ariko byibuza atangiza ikintu bita gushyushya bagenzi be. Arongera bagaruye mu mukino Gilbert nta gatsinda ariko byibuza iyo explosive ifite gushwanyuka akiruka kabisa akanga abantu. Attention ko Amavubi agiye kwitera Kwizera Georgia. Kwizera Georgia ambiance mu rwego rwo hejuru. Abantu baje kuri uwo mupira hano barasaza, abafana baravuga bati reka dufana ambiance mu rwego rwo hejuru hano. Amavubi barayariye. Attention kona y'Amavubi kuri uyu munota 43 Amavubi arashaka kwishyura, agiye kwitera Kwizera Georgia serukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ekipe ya Rhode Island. Attention umusifuzi aravuga ati mwemuretse gato cyane gutera kona mbanze ngira abantu nihanangiriza ahangaha, ati mbanze ngira abantu nihanangiriza ahangaha. Attention kona igice cya mbere kiri kugenda kigana ku musazo. Amavubi arashaka kugisoza byibuze yishyuye. Attention Georgia umuzamu ukuramo gonga n'umutwe Victor Osimhen. Pira arongera arorenza no kurengurwa mu ruhande rw'iburyo n'ikipe y'Amavubi. Arorengura umupira kwa Djihad aruhande pasi Ombolenga arayizamura imbere y'izo mu bakora amakosa ni kufra Nigeria. Ikosa Mugisha Bonheur Casemiro akoreye uwo bita Kevin Bassey. Saro ekipa Fulham amukorera ikosa agiye gutera umupira baramukandagira. Bari bagerageje uburyo ariko biranga. Bagerageje uburyo buranga wita Casemiro akanagira Kevin Bassey atabishaka bwira umusifuzi ati ntabwo nabishakaga kabisa. Umusifuzi aravuga ati muterekano imbere ya Noah Bali. Iminota 3 y'inyongera mbabwira ko ibikoresho byiza ikintu bita isakaro. Akse bari bwa umuntu wagutumiye ataha inzu nyuma y'umwaka bajya kumusura ugasanga amabati yari umukara yabaye umweru kubera kugura karite ya fe cyane. Umuntu mukaba mwari mumaze iminsi mwishimira ko yubatse inzu yatashiwe akagwa ati natangiye kuvirwa bro. Kubera iki? Kuko yaguze amabati atari original. Jya muri Madras Materials Limited bagwa amabati meza cyane arimo aluzenk umusambi akoze muri aluminium na zinc, hakaba tire sheets amabati ateye nk'amategura bakaba yafite mu mabara yose kandi adacuya, hakaba kandi autoporta y'amabati akomera cyane kandi akaramba, hakaba kandi amabati y'ubwoko butandukanye na auto corrugated azwi nka ondile nayo akomera cyane. Niba ukeneye imireko ukaba ukeneye n'imifuniko y'amabati jya muri Madras Materials Limited, cyane ko ibikoresho byabo byose biboneka mu gihugu hose, ariko wanabasura hariya ku Ruyenzi ka Muhanda niho uruganda ruri ukabasha rwose kuba wakorana nabo neza cyane. Ubwo rero bayita Madras Materials Limited, ibikoresho byose byayo biraboneka mu gihugu hose. Hamagara 078 5 6 2 4 9 078 5 6 2 4 9 wirangurire abati meza cyane ya Madras Materials Limited. Aya tera mpira muremure turi mu minota 3 y'inyongera. Gonga n'umutwe online umupira ukora kwa Iwobi Alex Iwobi amusubiza n'umutwe ola aina agasiza nyuma kwa Kevin Bassey Ugelumba agasiza umuzamu Stone Noah Bali. Tera mpira muremure cyane umuzamu wa ekipa Nigeria. Gonga n'umutwe mutsinzi Onje Jimmy umupira kwa Wilfried Ndidi. Gonga n'umutwe shakisha Bright Osei Samuel mu ruhande rw'iburyo ariko aramutanga Claude niyo mugabo pasi hagati mu kibuga. Reka turebe Sahab comeka pase Gilbert ku ruhande rw'ibumoso Mugisha barafindusi Gilbert aragapasa ariko gonga n'umutwe neza cyane William Troste kapiteni wa Nigeria ukorona umutwe gonga mutsinzi Anje. Gonga n'umutwe Iwobi arahagoboka arawiba Victor Osimhen ikini igitego. Attention Nobilis Kutachin Ichanga Chimarichaka Nobilis Kutachin Nani Victor Osimhen ayembwa miliyoni magana